Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video i danas vam predstavljam jedan intervju gdje je zapravo intervjuisan pravi vampir. Obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me na Instagramu @genije, odgledajte video do kraja i na kraju celog videa i nakon što odgledate ceo intervju recite neko vaše mišljenje. A sada mi možemo krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. Posljednjih par dana internetom kruže razni snimci sa zabranjenih sajtova i onih koji nisu dostupni našem opsegu pretraživanja, pa se tako našao i ovaj intervju koji je naveden kao prvi intervju sa pravim vampirom. Međutim, zaista je glupo možda pričati kako postoje pravi vampiri, ali definitivno u psihi čoveka nije nešto u redu. Šta više, veoma je moguće da sindrom koji posjeduje utiče na njega i na njegovu psihu, da bude takav i da se ponaša u tom smeru. Ako se pitate u kom smislu ide taj njegov sindrom, morat ćete odgledati ceo intervju. Pored ovog snimka našli su se još brojni video snimci raznih ljudi čija tela kao i ponašanje zaista nije uobičajeno. Da li je reč o samo jednom dobrom triku, sindromu ili psihopati ili pak pravom vampiru, ostavit ću na vama da procenite. When was the last time you fed? I prefer a nice liver, but I may change my mind at any time. You look very tasty, but I think I like you. Would you like to stay for tea, my friend? I hope this isn't a silly question, but can you transform into a bat? This is just fantasy. How could this body change into a wincy little tiny creature like that? Now a wolf, now that's something else. I might be able to do that on a good day. Julian, wakey wakey. Leave me alone, I want to sleep. But you need to feed. You're becoming quite grouchy. I don't want to, I'm fed up of blood. It's always blood. I want something else for a change. Maybe some nice piece of liver or some steak and kidney pie with gravy. Not some shitty blood from some dead rats or pigeons. Da li ovaj intervju izazvao strah u vama ili još jedan razlog više da razmislite o svemu? Šta vi mislite o ovom intervju? Pišite mi vaše mišljenje dole u komentarima, a vi obavezno ostavite like i subscribe. Mi se vidimo u nekom drugom videu, također mi pišite predloge dole u komentarima. A do sljedećeg videa, ljudi, pozdrav!